Mu myaka mike ishize isi yatangiye gukora ikintu gisa nkaho itari yiteguye kwemera ku mugaragaro gutandukana n'inzira z'inyanja zari zimaze imyaka zifatwa nk'umutima w'ubucuruzi mpuzamahanga, aho kunyura ahantu hose abantu bari bamenyereye inyanja itukura, ubunigo bwa Suez n'utundi twambu duto mu burasirazuba bwo hagati. Amato yatangiye kugenda azenguruka ahindura icyerekezo ashaka kandi yizewe. Impamvu si ikoranabuhanga rishya, si impinduka z'isoko gusa, ahubwo ni umutekano. Drone, misile, intambara mu turere Amato anyuramo n'inzira z'ingenzi z'ubucuruzi byahindutse intwaro. Muri iryo hinduka rituje ariko rikomeye, Afurika yahoraga iri ku ruhande rw'ikarita yatangiye kubona umwanya mushya. Si uko ari ibicuruzwa biva gusa, ahubwo naho isi ishobora guca igahagarara cyangwa ikashora imbaraga. Kandi muri uwo mwanya mushya irushanwa rikomeye riri gukura, si iry'iterambere gusa, ahubwo ni imbaraga Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika batagihatanira amasoko gusa, ahubwo bahatanira ibyambu, inzira n'ahazagena uko ubucuruzi n'umutekano by'isi bizaba bimeze mu myaka iri imbere. Ubundi se kuki Afurika? Abanyafurika bahagaze gute kuri iyi ngingo? Ngo ikaze ngo tubiganireho. Ry'amazina yanjye nk'ibisanzwe ni Maniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye, biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Turi World Today, iwabo w'ibyegeranyo aho ibisobetse urujijo bisobanuka, aho twegura inyandiko tugasobanura ibyisobeka benshi mu kubyisobanurira. Ikaze. Umugabo nyamugabo numenye icyo abandi bakeneye igihe nyacyo. Berwa Corridor ahazwi cyane nko kwa Manema baje ari igisubizo ku baturarwanda bose, ku bafite ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Babazaniye kositime nziza, amakanzu meza y'abageni, imikenyero y'abakobwa ndetse n'ababyeyi. Akarusho kandi bafite dekorasiyo ikorwa n'abanyamwuga, amafu n'amafufu bigafurika bikabira ibirori byawe. Mutugane dukorera hano mu mujyi wa Muhanga ahazwi cyane nko nuhagera ubaze ko Manema ni hafi cyane. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 0788093035 cyangwa se ugahamagara kuri 0788397782. Muri Berwa Corridor umukiriya ni umwami. Mu mpera za 2023 kapiteni w'ubwato butwara imizigo yafashe icyemezo kitari gushoboka gutekerezwa mu mwaka umwe mbere yaho. Nabwo yari yahindukiye ibitekerezo, aho gukomeza kunyura muri Bab el Mandeb, inzira no ihuza inyanja itukura Red Sea n'inyanja y'Abahinde. Yategetse abakozi be gusubira inyuma bagafata n'inzira izenguruka Cape of Good Hope. Ibyo byongeye ibyumweru bibiri ku rugendo, esanse nyinshi n'ikiguzi kinini cy'urugendo. Gusa ntiyari wenyine. Mu byumweru bike gusa ibigo byinshi bitandukanye bitwara ibicuruzwa mu nyanja byakoze imibare imwe. Ubwishingizi bw'ubwato bwarazamutse cyane, igihe cyo gutambuka kiba kidashoboka kumenya. Kandi hafi y'inkengero za Yemen, umutwe w'abarwanyi udafite drone na za misile wari umaze kwerekana ikindi kintu mw'isi y'ubukungu yari yaribagiwe bucece, k'inzira z'ingenzi z'ubucuruzi choke points zishobora gufungwa. Bab el Mandeb ifite ubugari bwa kilometero 30 gusa, ahanyura amato menshi ariko yato, kandi hakaba hafite 10% by'ubucuruzi bwo mu nyanja, aho ibicuruzwa byinshi byanyura. Tekereza tanka zitwara petrole, amato ya kontineri ayatwaye ingano, byose hagati ya Aziya n'Uburayi binyura ahantu hato cyane gutyo, kugeza ubu hahindutse inzira y'intambara. Iyi ni inkuru ivuga ko irushanwa rikomeye ryo gushaka ibyambu, imyenda cyangwa amadeni n'uburenganzira bwo kugera ku nyanja byahindutse inkombe za Afurika, ahantu harwanirwa kurusha ahandi hose ku isi. Kandi uko wamenye agace gato ahantu benshi babona ku ikarita byabaye ikimenyetso gikomeye kibigiye kuza. Mu mwaka wa 2023 Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yatangaje igitekerezo cyo kongera guhuza imigabane y'isi, yise Silk Road Economic Belt, nyuma byahuje na Maritime Silk Road, bibyara umushinga umwe witwa Belt and Road Initiative BRI. Igitekerezo cyari cyoroshye. Ubushinwa bwatangaga amafaranga yo kubaka ibikorwa remezo mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, harimo imihanda, gari ya moshi, amashanyarazi, kandi cyane cyane ibyambu byo ku nyanja. Ahantu hamaze imyaka myinshi harabuze ishoramari, hahita haboneka crane, sima n'abubatsi. Afurika yabaye isoko rinini ry'iri sezerano. Muri Angola byiswe Angola Modo. Ibikorwa remezo byishyurwa hakoreshejwe umutungo kamere nk'ingwate, cyane cyane petrole, byose bikubakwa vuba bakagurizwa icyarimwe, bikubakwa n'Abashinwa. Mu gihe gito ibigo by'Abashinwa byinjiye cyane mu micungire y'ibyambu bya Afurika.
imibare imwe ikavuga ko bafite imigabane mu byambu 78 muri 231 byo ku mugabane. Gusa nyuma y'imihango yo gutaha ibyambu hari ukuri kutavugwa: amadeni. Abazazenguzi n'abanyamakuru mu burengerazuba bw'isi bize string of pearls, urunigi rw'ibyambu ruhuzwa n'Ubushinwa, ruturuka mu nyanja y'Ubushinwa rugaca mu nyanja y'Ubuhinde rukagera ku ihembe rya Afurika rugana muri Mediterania. Buri cyambu ni isaro kuri rwa runigi. Buri saro rikabarwa hafi y'inzira y'ingenzi y'ubucuruzi ku maporo byari ibyambu by'ubucuruzi gusa. Abazazenguzi babonye ikindi kintu: ibyinshi mu byambu byubaka byimbitse kurenza metero 15, bifite aho guhagarara harehare, crane ziremereye zishobora guterura uburemere budasanzwe. Ibi byose birenze ibikenewe ku bucuruzi busanzwe, bisa nkaho byakwakira byoroshya amato y'intambara, destroyers n'amato atwara ibikoresho bya gisirikare. Ibi byitwa dual use infrastructures, ibikorwa remezo by'ubucuruzi bishobora no gukoreshwa mu bya gisirikare. Urugero rukomeye si muri Aziya gusa, ahubwo ni muri Djibouti, ikindi gihugu ku mugabane wa Afurika. Djibouti ni igihugu gito cyane ariko gifite umutungo uruta ibindi. Ahantu giherereye ku irembo rihuza inyanja y'Ubuhinde na Suez Canal. Iyi ikaba impamvu ibihugu byose bikomeye byahashatse ibirindiro bya gisirikare, harimo USA campus yiswe Irumina, hakaba iy'Ubufaransa, Ubuyapani, Ubutaliyani icyarimwe n'Ubushinwa kuva mu mwaka 2017. Ubushinwa bwavuze ko aricyo kigo cy'ubufasha bw'ibikoresho. Gusa amafoto ya satellite agaragaza icyambu kinini cya metero 340, inyubako z'ubwirinzi zikomeye icyarimwe n'ibice byinshi biri munsi y'ubutaka. Kandi iki cyambu kikaba kiri ku kilometero 11 gusa uvuye ku birindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibihugu bibiri bikomeye ku nkombe imwe. Gusa Djibouti yari umutego, yagurijwe hafi miliyari 1.5 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cy'Ubushinwa. Amadeni yazamutse kugera kuri 80% bya GDP. Iyo igihe cyo kwishyura kigeze, igitutu kiriyongera. Igihugu kigenga ku mapuro ariko mu by'ukuri kikaba nk'ikigo cy'ingabo z'amahanga. Kandi si cyo cyonyine, kuko nko muri Kenya gari ya moshi yatwaye miliyari 5 bahawe n'Ubushinwa. Zambia yananiwe kwishyura. Angola amadeni arenga miliyari 17 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abanyapolitike bo mu burengerazuba bw'isi ibi babyise debt trap, umutego w'amadeni. Nubwo hari impaka kuri iryo jambo, ikigaragara ni kimwe: Afurika yari ikeneye ibikorwa remezo, Ubushinwa bwiteguye kubyubaka, kandi igihe cyo kwishyura cyari kigeze. Hanyuma Nyanja Itukura yuzuye ibyago by'intambara. Abahuti bo muri Yemen batangira gutera amato y'ubucuruzi bakoresheje drone na za misile. Ibigo byinshi by'ubwikorezi bitangira kunyura kure bizenguruka umugabane wa Afurika. Igihe cy'urugendo kiriyongera, ibiciro birazamuka. Ibyambo bimwe nka Elat muri Israel bigira igabanuka rikomeye. Akarere kose gahinduka ahantu hatizewe. Somalia umutekano muke, Sudan intambara, Yemen imvururu, ariko hari ahantu hasa nk'ahatameze nabi hatekanye: Somaliland ni agace kitandukanyije na Somalia ariko katemeye ku rwego mpuzamahanga. Iyo ukarebye konyine ntiwamenya impamvu gafite akamaro. Gusa iyo urebye Ethiopia, ibintu birahinduka. Ethiopia abaturage benshi cyane, ubukungu bukura, gusa nta nyanja bafite. 90% by'ubucuruzi bwayo binyura muri Djibouti. Bikaba ikibazo ku Nyanja Itukura kuko Ethiopia ihomba cyane. Ku itariki ya 1 Mutarama 2024, Ethiopia yafashe icyemezo gikomeye: gusinyana amasezerano na Somaliland yo gukoresha kilometero 20 z'inkengero z'inyanja hafi ya Beriba kugira ngo yubake ikigo cya gisirikare mu mazi. Ibyahise binatanga umucyo ko yari ihagaze ko ishobora kwemera ubwigenge bwa Somaliland. Somalia yararakaye, Djibouti yinjira mu kibazo, Turkiya irivanga. Akarere k'imbi rya Afurika gatangira gukwirakwira mu mwuka mubi. Si ubwoko, si imipaka ya kera, ahubwo n'uguhatanira kugera ku Nyanja Itukura. Hanyuma bidatinze Israel nayo yinjira mu gakino. Ku itariki 23 Ukuboza 2025, Israel yabaye igihugu cya mbere mu bigize umuryango mpuzamahanga UN cyemeye ku mugaragaro Somaliland nk'igihugu kigenga. Ubwo ibi byabaga muri UN ni ntabwo byari impanuka, hari impamvu imwe rukumbi: imiterere y'isi, imiterere y'ikarita n'aho ako gace gaherereye, geography. Abahuti bari bamaze gutuma Inyanja Itukura iba ahantu hateye ubwoba ku bwato. Djibouti yari yuzuyemo ibirindiro by'ibihugu by'ibihangange. Gusa Somaliland yo yatangaga ikindi kintu cy'ingenzi kurusha ibindi byose: inzira yinjira ku nyanja. Gusa Abahuti bahise babibona, batahura neza icyo Israel yashaka gukora. Igisubizo cyabo cyahise kiza vuba:
Bidatinze bahita batangaza ko ingabo za Isiraheli zose zizagaragara muri aka karere zizahita zifatwa nk'abahari mu buryo bunyuranyije n'amategeko, bityo bazaraswa. Somalia yongeye kubyanga ivuga ko ibyo ari ugonyora ubusugire bwayo nk'igihugu. Nk'uko rero bivuze mbere, igihe Ethiopia yasinyanaga amasezerano na Somaliland, aho Djibouti na Turkiya nabo bagaragaje impungenge zikomeye. Gusa uku kwemera Somaliland ni kwabaye konyine. Mu by'ukuri hari cyari kimaze imyaka kiri kwiyubaka buhoro buhoro. Ibihugu bikomeye n'abashoramari batangiye kurenga za guverinoma z'ingenzi zifite intege nke, bakorana by'ako kanya n'uturere tugenzura ibyambu ku buryo bufatika. UAE yari isanzwe icunga icyambu cya Berbera ikoresheje DP World, British International Investment yari yafashije gutera inkunga ibyo kubaka icyo cyambu. Ethiopia nayo yari imaze gusinya amasezerano yo kubonaho gushyira ingabo zayo mu mazi. Iyo mibare yose hamwe yubatse inzira nshya y'ibikoresho n'ubwikorezi, kugabanya kwishingikiriza kuri Djibouti, kwirinda ibiganiro bigoye na Mogadishu icyarimwe, no kugabanya ibyago byo kunyura ahantu hatizewe haterwa cyane ku Nyanja Itukura. Mu by'ukuri byashyiraga imbere kugera ku byambu kurusha kubaha imipaka y'ibihugu. Gusa uko byakorwaga byacecekesheje igitekerezo cyari kimenyerewe, ukwigenga kw'igihugu sovereignty, aricyo kintu rukumbi kigomba kwitabwaho. Uwo mukino w'ubwigenge usigara ari inkuru ishaje yasigaye mu bihe by'intambara y'ubutita Cold War. Gusa bisa nkaho yagarutse mu mukino mu gihe yari ugiye kuri Gaza na Ukraine. Syria yasenyutse mu mpera za 2024. Guverinoma ya Bashar al-Assad yaraguye nyuma igitero cyihuse cy'abatavuga rumwe nayo. Uburusiya bwahise bushyirwa mu bibazo. Gusa ikibazo cyabo cya mbere ni cyari politike ya Damascus. Cyari ahantu icyambu cya gisirikare cy'Uburusiya Italitus nicyo cyonyine Uburusiya bufite muri Mediterane, aho gitanga amato manini kandi kigahabwa ibikoresho. Ni nacyo cyari irembo rikoreshwa mu kohereza ibikoresho bya gisirikare muri Afurika. Ubutegetsi bwa Assad bumaze kugwa, ahazaza ha Italitus hahise haba hatizewe. Ibyo byatumye Uburusiya busubira ku meza ku wundi mugambi wa kera, aho hashize imyaka buganira ku butaka ikigo cya gisirikare ku nkombe za Sudani ku Nyanja Itukura. Umutekano muke wari warabajujubije, ariko Italitus imaze kuba ikibazo, aho iyo gahunda yahindutse ikintu cyihutirwa. Mu mpera za 2025 guverinoma ya gisirikare ya Sudani yatangaje ko amasezerano ari kongera gutangira. Ibyo byumvikanweho harimo gukodesha inkengero ziri ku nyanja imyaka 25, abasirikare 300 b'Abarusiya mu gihugu cya Sudani, cyane imwe n'amato ane agomba kwitangira. Gusa hari ingingo imwe iteye ubwoba: icyo kigo gishobora kwakira amato akoresha ingufu za nucleaire. Ibi ntibivuze ko submarine zahita ziza ejo, ahubwo byahamosi kubwo gushyira amato akomeye cyane ku nzira z'ingenzi kurusha izindi ku isi. Mu gusubiza, igisirikare cya Sudani cyifuza intwaro n'ubufasha bw'Uburusiya bishobora guhindura uburinganire bw'imbaraga mu ntambara y'abenegihugu. Ibi byari kuba ikibanza cy'Uburusiya ku Nyanja Itukura igihe ako karere kongeraga kuba intandaro y'amakimbirane. Mu gihe ibi byose byageraga mu Burasirazuba bwa Afurika ku ruhande rw'inyanja ya Atlantique, hari ikindi kintu cyari kirimo kivuka. Amerika n'ibihugu bya G7 byatangiye kongera ishoramari mu bikorwa remezo. Muri 2022 batangije Partnership for Global Infrastructure and Investment nk'igisubizo cya Belt and Road y'Ubushinwa. Umushinga munini wari Lobito Corridor ni gari ya moshi ya kilometero 1300 muri Angola, ihuza icyambu cya Lobito n'imbere muri Afurika ikagera kuri Kopa na Kobalite muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no muri Zambia. Intego ikaba guhindura aho aya mabuye anyuzwa ajya koherezwa. Aya mabuye akaba amwe mu meza cyane, akaba ari nayo akora batiri z'imodoka z'amashanyarazi AVC. Ububiko bw'ingufu imbere ayanyuraga mu Burasirazuba, kuza kugeza ubu Ubushinwa buhafite ijambo rikomeye. Lobito yashakaga kuyakura ku Burasirazuba yerekeza ku masoko y'Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uko baza 2025 umushinga wabonye inkunga wa miliyari 753 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika itanga miliyari 553 n'inguzanyo. Development Bank of Southern African itanga miliyari 200 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Si inkunga gusa, ahubwo ni ishoramari rya politike n'igisirikare. Inyungu zirigaragaza, igihe cyo gutwara kikagabanuka kuva ku minsi 30 kugera ku minsi 8, naho ibiciro byo bikagabanuka kugeza kuri 30%. Gusa intsinzi yari ishingiye ku kintu kirita ibyuma ndetse n'amabuye y'agaciro. Guhangana mu bya politike, Angola yahoze ari inshuti ikomeye n'Ubushinwa yatangiye guhindura icyemezo. Perezida Joao Lorenzo atangira kugabanya ku kwishingikiriza kuri Petrole n'umwenda umwe w'Ubushinwa, ahubwo yabonye ko Petrole itazahoraho, gusa geografia izahoraho.
bityo Lobito kishobora kuba irembo rikomeye ku bukungu bw'ahazaza h'isi. Gusa nanone iyi si ntambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa gusa, hari abandi bari mu gakino nka UAE, Turkey ndetse na Arabia Saudite. Buri wese ashaka inyungu ze, buri wese ahindura imikoranire uko ibintu bihinduka. Ibyambu bya Afurika byahindutse ikibuga cy'acizi cy'abakinnyi benshi. Ikindi kandi n'ibihugu bya Afurika ubwabyo ntabwo ari ibikoresho gusa bimwe bitegura neza, ibindi bikagorwa n'ibibazo, ariko byose bigaragaza kungukira ku isi itangiye gukenera inkombe zabyo kurusha mbere hose uko byari bimeze. 2026 inkombe za Afurika zahindutse ikintu gishya. Ibyambe byahoze byitwa amarembo y'ubucuruzi ubu birapimwa hakurikije agaciro k'igisirikare. Bimwe bishobora kwakira amato y'intambara, ibindi biri hafi y'ibirindiro by'amahanga, kandi buhoro buhoro ubucuruzi n'intambara biri gutangira gusangira inkombe imwe. Amasezerano y'ubwikorezi n'ibikoresho, logistic agreement, hakunze gusinywa mu ituze atavugwaho cyane, ariko kenshi aba arimo ingingo zirenga ku z'ubucuruzi busanzwe. Gari ya moshi yo muri Angola ntikiri gusa umushinga wo gutwara imizigo, ahubwo yahindutse umurongo wa mbere w'irushanwa rikomeye mu gushakira amabuye y'agaciro akenewe mu gihe cy'ihindagurika ry'ingufu, energy transition minerals. Ikigo cya gisirikare giteganwa kubaka muri Sudani cyagaruye ubwoba n'impungenge zo mu bihe by'intambara y'ubutita muri Yemen. Umutwe w'abarwanyi werekanye ikintu isi yari yaribagiwe, ko inzira z'ingenzi z'ubucuruzi ku nyanja zishobora guhinduka intwaro mu ijoro rimwe. Kandi koko si buri cyambu kibi cya gisirikare, si buri crane ibi igikoresho cy'ubutasi, sinabura inguzanyo iba ari umutego. Ariko iyo urebye ishusho rusange yose hamwe birigaragaza. Amadeni ashobora gufunga diplomasi, amasezerano yo kugera ku byambu ashobora kugena umutekano, ibyemezo by'ibikorwa remezo bifatwa mu nzira y'iterambere bishobora kugena uwizera imbaraga mu gihe cy'ihungabana imyaka myinshi nyuma y'uyu munsi. Ibihugu bya Afurika ntibikiri gusaba inguzanyo, buhoro buhoro biri guhinduka ba nyiri ubutaka, ba nyiri ibyambu, ba nyiri marembo y'ubucuruzi bw'isi. Mu magambo make, ba landlord b'ahantu h'ingenzi kurusha ahandi hose ku isi. Bityo ikibazo ni iki ngiki: niba koko imbaraga zizahatanira ku nkombe za Afurika, kuko igisubizo ubu cyamaze kubahoya, kuko ibyo byatangiye kera, ikibazo kiracyari iki? Amasezerano arimo kwandikwa n'Abanyafurika cyangwa ari kwandikwa na ba nyiri imishinga? Duhurire muri comment. Njye amazina yanjye nk'ibisanzwe ndi Maniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye, biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Turi World Today, iwabo w'ibyegeranyo aho ibisobetse urujijo bisobanuka, aho twegura inyandiko tugasobanura ibyisobeka benshi mu kubyisobanurira. Bye. Sinzi niba ujya ubitekereza, ariko abantu bose muhura babanza kubona ibyo wambaye na mbere yuko babona niba uri inzobe cyangwa se niba uri igikara. Babanza kureba niba uberewe na mbere yo kumenya niba ufite ubwenge buhagije. None niba imyambaro ifite akamaro kangana uko, kubera iki uyigurira aho ubonye hose? Nk'ubu dushobora kugenda mu muhanda nkakwereka abantu baguriye imyenda aho babonye hose, nkanakwereka n'abandi baguriye cyangwa se badodesheje ahantu hazima nko muri Mbagariye fashion. Badoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba iy'abagabo, iy'abagore n'iy'abana, muri model zose wakwifuza. Imyenda y'ibirori nka costume z'abagabo n'iz'abagore, amakanzu, amashati, ariko by'umwihariko impuzankano cyangwa uniforme z'ubwoko bwose. Ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amarestaurant, amahoteli n'abandi bose bakenera uniforme. Nk'ibyo bitari bihagije, Mbagariye fashion inigisha kudoda. Abahize mbere ubu ngubu bari mu kazi. Nta gikwiye kukubuza guhamagara cyangwa se kwandika ubutumwa kuri 07 82 08 03 21 cyangwa ukabasanga aho bakorera ku Kicukiro Ziniya, ubundi ukareba uburyo hari abadozi, hakaba na Mbagariye fashion.